Umculi kaMaskandi udlala izifiso laphana wey'ngane zakwethu oqokiwe laphana kwi-top 10 yokhozi FM. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. iThwasa lekhansela libhalile laphana enkundleni yokuxhumana namhlanje laphana wey'ngane zakwethu uthi sengazi ukuthi uma luwina liba unumber 1 usikweleti angaba unumber 2 laphana uma kuwina usikweleti aba unumber 1 yena abe unumber 2. Lokhu kungenzeka kanjani ke laphana wey'ngane zakwethu ukuvota ke laphana vota kanjena ke wey'ngane zakwethu uthumela igama lengoma laphana ingoma uhlavu uthumele ku 33665 mangabe ufuna ukuvotela iThwasa lekhansela laphana wey'ngane zakwethu. Uma ufuna ukuvotela usikweleti ke laphana umvotela nje nako usikweleti ubhala ingoma J usende laphana enambeni 33665. Yacetha uma umusha wenza kulungile laphana ucinzeza usubscribe ucinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masipost.